අමෝන ආකාරයක් අපට දක්කට ලැබෙන්නේ රගල සිසි සමග ජෙම්මිස්ටාර් අතර තුර තරඟ මාලාව දැන් පන්දු පාක් තුලදී ජෙම්මිස්ටාර් කණ්ඩායමේ ලකුණු పూర్ව කුමක් සිදුවේවිද දාබර කඩාලොලිය ආසන්නනි කඩා පිටියේ ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙපොළ තස්ලීල් සමග පත්මා කඩා පිටියට සම්බන්ධ වන ආකාරයක් අපට දක්කට ලැබෙන්නේ ආරම්භක පන්දු යැවීම ගජන් සමවන අරුන් පන්දු පායි ප්‍රථම පන්දු මිනිසුදු පසු කරමි තස්ලීට ඇදිව ලොංගාන් තිසවනට පන්දු ඇදී යන්නේ ලකුණකින් සැයිමකට පත්වන්නේ ලකුණු අත්තදකටයි පරිවර්තන වෙන්නේ ප්‍රථම පන්දුවේදීම ලකුණු අත්තදක් ලබා ගන්නවා තස්ලීගේ පිත්තෙන් ඩාබර කඩාලොලිය හිතවතුනි කුමක් සිදුවේවිද පන්දු පාක් துளதி ஜெமிஸ்டார் கண்டாயமில் லக்குனு பூர்வ வெறுமனே 5 பந்துகளை சந்தித்து ஜெமிஸ்டார் அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை எவ்வாறாக பெற்றுக்கொள்வார்கள் மீண்டும் உயர்த்தி அடிக்கப்பட்ட பந்து வீச்சாளர் சற்று பதம் பார்த்திருக்கின்றது என்று தான் நினைக்கின்றேன். ஒரு ஓட்டங்கள் அடங்கலாக ஓடுபாதை வழியூடாக ஒரு ஓட்டங்களுக்கு அடங்கலாக தங்களது பக்கங்களை மாற்றிக்கொள்ள ஜெமிஸ்டார் அணியின் மொத்த ஓட்ட எண்ணிக்கை 5ஆக உயர்வடைந்திருக்கின்றது. மீதமுள்ள 3 பந்துகளை சந்தித்து எவ்வாறான ஓட்ட பிரதிகளை பெற்றுக் கொள்வார்கள். பந்து තුනක් ඉදිරියේ තිබෙවි දාබර කඩාලොලි හිතවතුනි අරුන් දිව්‍යනවාසී සීමාවේ සිට විනිසුදු පසු කලමි වමාත් පිති කරවා පත්මට අරයිව තක්ුණත් සවමාත් පිති කරවා கிடக்கேன் දෙපළ කඩා පිටියට අවර පිටින්නට තවමක් පිටතින් ඇදී යන පන්දුව වයිට් පන්දුවක් ලෙසට විනිසුදු සංඥා කරන්නේ. වයිට් පන්දුවත් සමග අතිවේක ලකුණක් ලබා ගන්නවා. මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 6යි. පන්දු දෙකක් නිමාව දකින්න විට තුන්වන පන්දුව අරුන් වමත් පිතිකරුවා පත්මාට ඇරෙයිව අවර පිටින්නට පිටතින් ඇදී යන පන්දුව නැවතත් වයිට් පන්දුවක් ලෙසට විනිසුදු සංඥා කරන්නේ. මෙවන් අතිවේක ලකුණු ලබා ගන්නවා දාබර කඩාලොලි හිතවතුනි පාස්වෙන් අතිවේක ලකුණු ලබා ගන්න ආකාරයක් අපට දක්කට ලැබෙන්නේ. දුදුවල පන්දු යැවීමක් අරුන්ගේ අතින් දිව යනවා. තුන්වන පන්දුව පත්මට ඇදිව ඇවද නොපතින පන්දුවකට ලොංගන් කලාපෙන් පන්දු ඇදී යන්නේ ලකුණකින් සෑයීමකට පත්වන. එම ලකුණත් සමග ජෙමිස්ටාර් කණ්ඩායමේ මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 8 දක්වා உயர்த்தி කරගෙන තිබෙන්නේ. மொத்த ஓட்ட எண்ணிக்கை 8ஆக உயர்வடைகிறது. 3 பந்துகள் நிறைவடைந்த வண்ணம் 4வது பந்தினை வீசுவதற்காக அருண் பிரதான நடுவதை கடந்து பொறுத்திருந்து பார்ப்போம். ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரர் தஸ்லீல் வலது கை துடுப்பாட்ட வீரரை நோக்கி மீண்டும் புல்டாஸ் முதலான ஒரு பந்து வீச்சு லாங் ஆஃப் கலாப் லாங் ஆஃப் திசையில் உயர்த்தி அடிக்கப்பட்ட பந்து 2 ஓட்டங்களுக்கு தங்களது பக்கங்களை மாற்றிக்கொண்டுள்ளார்கள். 2 ஓட்டங்கள் அடங்கலாக ஜெமிஸ்டார் அணியின் மொத்த ஓட்ட எண்ணிக்கை 10ஆக உயர்வடைகிறது. 4 பந்துகள் நிறைவடைந்த வண்ணம் ஜெமிஸ்டார் அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 10ஆக இந்த பந்தில் ஒரு 6 ஓட்டம் அல்லது 4 ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொண்டால் ஒரு பாரிய இலக்காக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கின்றேன். பொறுத்திருந்து பார்ப்போம். பந்து வீசுவதற்காக அருண் பிரதான நடுவதை கடந்து தஸ்லீல் உயர்த்தி அடிக்கப்பட்ட பந்து லாங் ஆஃப் திசையிலே 6 ஓட்டம் என நடுவதினால் கணிக்கப்படுகிறது. நான் கூறியது போல 6 ஓட்டமாக மாற்றி அமைத்திருக்கின்றார். தஸ்லீலின் மட்டையிலிருந்து 11 ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொண்டுள்ளார். தனது அணிக்காக தான் சந்தித்த 3 பந்துகளில் 11 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொண்டுள்ளார். பொறுத்திருந்து பார்ப்போம். வெற்றி இலக்கானது ரகல ஜிசி அணிக்கு 5 பந்துகளை சந்தித்து 17 ஓட்டங்களை பெற வேண்டும். ரகல ஜிசி அணியா ஜெமிஸ்டார் அணியா இரு அணிகளுக்குமே மிக 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 முக்கியமான போட்டியாக நடைபெற்று கொண்டுள்ளன. கொக்கா கொல்ல மைதானத்திலே பொறுத்திருந்து பார்ப்போம். நான் கூறியது போல ரகல ஜிசி அணியா ஜெமிஸ்டார் அணியா பொறுத்திருந்து பார்ப்போம். දාබර කඩාලොලි හිතවතුනි පන්දු පාක් තුලදී ජෙමිස්ටාර් කණ්ඩායම ලකුණු 16ක් ලබා ගත්තා. ජයග්‍රහණ ලකුණු පන්දු පාක් තුලදී ලකුණු 17ක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. කුමක්
සිදුවේවිද මාපෙර සඳහන් කළා ක්‍රිකට් බෝ අවිනිසිතකම ක්‍රීඩාවක් කනාවකේ පළ කරන එකම ක්‍රීඩාව ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කියා මා සිතනවා දාබර ක්‍රීඩා ලොලි හිතවතුනි දැන් පන්දු පායි ලකුණු 17යි ක්‍රීඩා පිටියේ ජෙම්මි ස්ටාර් කණ්ඩායම සමග රගල සීසි ආරම්භක පිතිකරුවන් සමග ක්‍රීඩා පිටියට සම්බන්ධ වන ආකාරයක් අපට දක්නට ලැබෙන්නේ ආරම්භක පිතිකරුවන් ජෙම්මි ස්ටාර් කණ්ඩායමේ ගජන් සමග දීනු දාබර ක්‍රීඩාලෝලි ආසන්නනි පන්දු පායි ලකුණු 17යි කුමකින් කුමක් සිදු වේවිද දාබර ක්‍රීඩාලෝලි හිතවත්තුනි අද දිනේ පවත්වන සුපර් ඕවර් තරඟ මාලාව රගල සීසි කණ්ඩායම සමග ජෙම්මි ස්ටාර් අතද තුද තරඟේ දාබර ක්‍රීඩාලෝලි ආසන්නනි පන්දු පායි லக்குனு 17යි 5 பந்துகளை சந்தித்து 17 ஓட்டங்களை பெற வேண்டும் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் இந்த அணி வெற்றி பெற போகின்றது இன்றைய நாளுக்கான 4வது போட்டியில் உங்களுடன் கைகோர்த்திருக்கின்றோம் கொக்கா கொல்ல மைதானத்திலே பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் சூப்பர் ஓவர் போட்டியிலே ரகல சிசி அணியா ஜெம்மி ஸ்டார் அணியா அணிகளுக்குமே மிக 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 முக்கியமான ஒரு போட்டியாக நடைபெற்று கொண்டுள்ளன සුබදායි මධ්‍යානයක් දාබරකඩ අලොලි හිතවතුනි මේ මාසයේ දෙන කතාබා කළදී ක්‍රිකට් මාසයක් යා මා විශ්වාස කරනවා මේ මාසයේ ප්‍රථම සතියාන්තයේ කටුනායක බෙන්ඩිස් කඩා පිටියේදී ක්‍රිකට් වීනස් ක්‍රිකට් කානිවල් තරඟ මාලාව සම්බන්ධ වුණා මීට පෙර ලංකා ප්‍රීමියර් ලීග් තරඟ මාලාව සම්බන්ධ වුණා මීට පෙර පාපන්දු තරඟ මාලාව අවසන් මා තරඟ මාලාව ස්පයින් සුරයන් ලෙසට සම්බන්ධ වුණා මීට පෙර දාබරකඩ අලොලි හිතවතුනි වෙලිසද කඩා පිටියේදී CPL බිග් බස් තරඟ මාලාව සංවිධානය කරා මීට පෙර දාබරකඩ අලොලි ආසන්නනි බදුල්ල මඩුල් සීම කොකාගොල්ල කඩා සමාජයේ ඔබ සමග අත්වල් බැඳගෙන සිටින්නේ CC ලයන් සංවිධානය කරන තරඟ මාලාවේ අද මංගල දිනේදී සිවන තරඟ මාලාවේ සුපර් ඕවර් දෙවන ඉනිමේ පන්දු පායි ලකුණු 17යි ප්‍රථම පන්දුවේදීම පිටිනට පිටතින් ඇදියන පන්දුව වයිට් පන්දුවක් ලෙසට විනිසුරු සංඥා කරනවා ලකුණක් පාසුවෙන් ලබා ගන්නවා එම ලකුණත් සමග මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 2යි දැන් පන්දු පාක් තුලදී ලකුණු 15ක් අවශ්‍යයි කුමකින් කුමක් සිදුවේවිද දාබරකඩ අලොලි ආසන්නනි මාපෙද සඳහන් කළා කොකාගොල කඩා පිටියේ අද දිනේ ප්‍රේක්ෂකයන් සිළු දෙනාම අපුරු විදියට මෙම තරඟ මාලාව යොමු කරන ආකාරයක් අපට දක්නට ලැබෙන්නේ තස්ලී දිවයනවා ජෙසි අංක 1ට නැකම් කියන පන්දු යවන්න දකුණතින් මදවේග පන්දු යවන්න දීනුට ඇදීව දකුණත් පිතිකරුවා පුල් නොපතින පන්දුවකට අරවා පාරක් එල්ල කරනවා ඩීප් ස්ක්වාඩ් ලෙග් කලාපෙන් පන්දු ඇදියන්නේ අත්තද සීමාව පස් අතද ලකුණු අතදකටයි පරිවර්තනය වෙන්නේ එම ලකුණු අතද සමග රගල සිසි කණ්ඩායමේ මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 6 දක්වා වැඩි කරගෙන තිබෙන්නේ அணியின் மொத்த ஓட்ட எண்ணிக்கை ராக உயர்வடைந்துள்ளது பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் 4 பந்துகளை சந்தித்து 11 ஓட்டங்களை பெற வேண்டும் பந்து வீசுவதற்காக வலது கையில் பந்து வீசக்கூடிய பந்து வீச்சாளர் தஸ்லீர் மீண்டும் புல்டோஸ் முறையிலான ஒரு பந்து வீச்சு தேர்ட்மேன் திசையிலே அடிக்கப்பட்ட பந்து ஒரு ஓட்டத்துக்கு மட்டுப்படுத்தப்படுகிறது 2 ஓட்டங்களுக்கு மட்டுப்படுத்தப்படுகிறது 3வது ஓட்டமும் பூர்த்தியாகி விடுமா 3 ஓட்டங்களுக்கு மட்டுப்படுத்தப்படுகிறது 3 ஓட்டம் அடங்கலாக ரகல சிசி அணியின் மொத்த ஓட்ட எண்ணிக்கை 9ஆக உயர்வடைகிறது நான் நினைக்கின்றேன் இந்த சுட்டெரிக்கும் சூரியனுக்கு மத்தியில் போட்டிகள் அனைத்தும் வெகு விமர்சையாக கோலாகலமாக நடைபெற்று கொண்டுள்ளன அணியின் மொத்த ஓட்ட எண்ணிக்கை 9ஆக உயர்வடைந்துள்ளன பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் வெற்றி இலக்கானது 5 பந்துகளை சந்தித்து 17 ஓட்டங்களை பெற வேண்டும் 3 பந்துகள் வீசப்பட்ட வண்ணம் அணியின் மொத்த ஓட்ட எண்ணிக்கை 9 தஸ்லீர் தனது அணிக்காக தனி நபராக 11 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொண்டுள்ளார் சூப்பர் ஓவரில் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் பந்து வீச்சிலும் தஸ்லீர் எவ்வாறான ஒரு
துல்லியமான முறையில் பந்துகளை வீசினால் ரகல சிசி அணி வெற்றியினை தனதாக்கி கொள்ளும். பொறுத்திருந்து பார்ப்போம். பந்து வீசுவதற்காக தஸ்லீர் நடுவதை கடந்து கஜனை நோக்கி வீசக்கூடிய பந்து வீச்சு சிறந்த முறையிலான ஒரு பந்து வீச்சாக இருந்தாலும் அகல பந்தின நடுவதினால் கணிக்கப்பட உதிரி ஓட்டங்களை ஆறி வழங்கி கொண்டுள்ளார்கள் என்றுதான் நினைக்கின்றேன். அணியின் மொத்த ஓட்ட எண்ணிக்கை 10 உயர்வடைகிறது. முழு லக்குனு சங்காவ லக்குனு தாயா டாபரக்கடாலொலி இத்தவத்துனி பந்து துணක් නිමාව දකින්න විට දැන් පන්දු 2යි ලකුණු 7යි පන්දු 2යි ලකුණු 7යි කුමක් සිදුවේවිද දාබරකඩාලොලිය ආසන්නනි. සමාවන පන්දු 3ක් තුලදී ලකුණු 7ක් අවශ්‍ය වෙන්නේ දාබරකඩාලොලිය හිතවතුනි. වැරදීමක් වෙන එක මනස ගුණයක් යාම විශ්වාස කරනවා දාබරකඩාලොලිය හිතවතුනි. தவறு செய்வது மனித குணம், மன்னிப்பது தெய்வ குணம் என்பார்கள். பொறுத்திருந்து பார்ப்போம். 3 பந்துகளை சந்தித்து 7 ஓட்டங்களை பெற வேண்டும். தஸ்லீர் பிரதான நடுவதை கடந்து பந்து வீசுவதற்காக உயர்த்தி அடிக்கப்பட்ட பந்து லாங் ஆன் திசையிலே ஆட்டமிழந்து வெளியேறுகிறார். கஜன் ஆடுகளம் விட்டு வெளியேற பொறுத்திருந்து பார்ப்போம். 2 பந்துகளை சந்தித்து 7 ஓட்டங்களை பெற வேண்டும். அணியின் நட்சத்திர வீரரான கஜன் ஆடுகளம் விட்டு வெளியேற அடுத்த துடுப்பாட்ட வீரராக කමල් නවක කිඩක් යක්කඩා පිටියට සම්බන්ධ වන්නේ පන්දු 2යි ලකුණු 7යි. අවසාන විකට්ටුව දාබරකඩාලොලිය ආසන්නනි පන්දු 2යි ලකුණු 7යි. කුමක් සිදුවේවිද? පන්දු යවන්න සා පිටිකරුවා අතර තුර තරඟය දැන් යොමු වෙන්නේ කියා මා විශ්වාස කරන්නේ. කමල් නවක කිඩක් දාබරකඩාලොලිය ආසන්නනි පන්දු 2යි ලකුණු 7යි. තස්ලීර් ඉතාමත් අපූර්ව විදියට පන්දු යවන ආකාරයක් අපට දක්කට ලැබෙන්නේ කොකා ගොල කඩා පිටිය තුල සුපර් ඕවර් තරඟ මාලාවේ විස්තර විචාරිකා ලෙසට සම්බන්ධ වන්නේ පන්දු 2යි ලකුණු 7යි. තස්ලීර් කමල්ට එරෙහිව සාර්ථක ලෙස යොකල් ඇතිතින් පතිතන පන්දුව ලකුණකින් සෑයීමකට පත්වන්නේ. දැන් පන්දු 1යි ලකුණු 6යි. කුමක් සිදුවේවිද දාබරකඩාලොලිය ආසන්නනි පන්දු යවන්න තස්ලීර්ද පිටිකරුවා දීනුද දාබරකඩාලොලිය හිතවතුනි පන්දු 1යි ලකුණු 6යි. අපූර්ව පාරක් එල්ල කරා නම් තරඟේ ජයග්‍රහණය ලබා ගන්නවා රගල සීසි කණ්ඩායම. යනවා තස්ලීර් සිය සීමාවේ සිට විනිසුදු පසු කරමි. දකුණත් පිටිකරුවා දීනුට ඇරීම පන්දු 1යි ලකුණු 6යි. සාර්ථක ලදී පන්දුවක් ලකුණක් ලබා ගන්නට ඉඩකඩ ලැබෙන්නේ ජයග්‍රහණය ලබා ගන්නවා. ජෙම්මි ස්ටාර් කණ්ඩායමට ස්තුතිය පුද කරනවා. නවක තරඟය ආරම්භ වෙන්නේ 7 ලයින් කණ්ඩායම සමග PSK අවුරුදු කාල 20කට පසුවේ තරඟ කරන්නට සූදානම් කොක්කාගොල්ල කණ්ඩායමේ